lamukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel namuntlha of course hi tekelo la hi paparilana ya leyi nga ta yi hi linka vhele na le ka ri stylist hi linka and also vhele na Gagash even vhele khi hi teka Psycho even mo of course ta khi hi ta hlavusikiza man na timhaka ta vudyela man ni ku vona yi sukeni nyana man yeah, so as already I updated paparlan manager yona yi kombisile ku yi humeni a ni ku ni nga zani va xo ku ni kota ku swi confirm la hambi swi previous a endle video vhele la yi kwata strong yi kha yi rhuketela misolo hikwalano a swi swinene so now it's confirmed ku mpela yi humeni for real ku video leyi ta ku yo ya latest swinene so na mina u hlamala of course video clip leyi nga yi postiwa ka this account ya Milta wona ku ni hloko ni paparulani manjini lona mi ni hlamale ngopfu na mina let's go Master T hi leswi a ku na swin'wana n'wana se nga ta mi byela henhla swona henhla ka tinghoma ta mina loko ku nga ri na hi leswo a ku na nghoma yi nga ta nandziha lowun'wana hopfu luya va ri va Zaleki va zamile ku humesa tinghoma va ri 20 na nghoma yi vurile ende ku na mhaka yin'wana ku na va ka Gasa lexi ni fanele ku mi byela xona sweswiwani mhaka yo mi ni feature mi nga hati henhla ka vutomi bya mina ma ni onhela music loko munhu a la ku ba tinghoma ka mina sweswi 15,000 a nga hleki na mtsana loko u nga swi lavi swi tshika a ndzi tshama ni vitana munhu ku ta ta yimbela tinghoma mina ni mi lava ni ri 1 a studio mi ri 20 vasaya a mi nga ta lungha laha special wehe vasaya i rhandza ku chela hi vanhu a wu koti no yimbelela leswi ko va taleta n'wana sesi a no navela mesi yo bebuleriwa yi tile timhloti tikulon'wa chap jara ka minga le hansi le soniwani le makumu leyi so well yeah to some extent ni nga vona ku ni pfumela paparilana in terms of the features yeah tona yi fike yi ti hunguta because mi kuma ku tin'wana to huma titrack mi kuma ku to va na data ra le verse vo fika va yi kuma maybe hi tidakwelini and stuff like that or va yi hijacka so a yona yi na point yo yes ya kona yi fike yi hakerisa mali yo twalanyana na ku ri yi nga hakerisi mali yo twala like i regulate ku yi bana va month tracks I think and stuff like that ku yi a yi na vanhu loko a yi na vanhu lava like family a va ta yi pfuna ku yi kota ku va yi registerela mavito ya yona online yi swi tiva ku swi loko yi kha yi famba la yi famba na track ta hot ntsena yi famba na vanhu lava nga henhla because na yona i munhu loyi a nga henhla ku vhele a yi tiva ku behavior yo njhani but i munhu loyi a nga super talented and stuff like that no navela mesi yo bebuleriwa yi tile timhloti tikulon'wa chap jara ka minga le hansi le soniwani le makumu leyi lexi ni nga ta ku byela se na nghena ka mukhomi oha xipuku xa ka Gasa a wu ni tlhele wena n'waximanga a ni khomiwile n'wana n'waximanga ni vula kaya kwala Saselemani u dyile mali ya mina ya 15,000 ya nga ta chaya kahle nenge walowo wu ta fana lowun'wani mhani wa wena va ponithayela ka community i tiva ta wena ta vutomi bya wena na mbewu hava wena n'waximanga lexi nga ta ku byela xona u yima leswo swa u hamba u ta xwela le mutini wa le kayina leyi mi rhamba na mi ta xwela na lowa nomo luya ingaku yi chupu mi twa ku tshomoliwa hala Pitori hala ndhaku hala lexi ni nga ta mi byela xona vavasati va la vavanuna mi ya tindla vavasati se mi ni ta ku byela wena n'wamakokanenge stuff like that hi mina yi kota ku tlhe yi linka laha na Gagash lowa nomu wa Chup ku vuriwa Gagash so ni vona ku paparilani so yo ya mahlweni yi kha yi ti cela goji because already a vhevha hi swi tiva Gagash a kombisi timhaka to a nga hala a nge yi buki ma nge yi buki or la nga kona yi nge buki so ni vona ingaku yo ti cela even furthermore because Gagash ya kota even furthermore loko a ya twa video clip leyi ku still ya vulavula hi yena still ya ha ri ku n'wi chingeleni so it's bad ende swilo leswi yo swi endli yoxe la swi tluleko yi soba la yi dakwanga yo swi endli yoxe paparilani
like you tijele liyo I don't understand mara how can you do something like this anokusitwiseni straight mina unless if is bewitched or something yoku tijele ngoji yosh nazimshona kwarani a hi nga tiri ngopfu mhaka ya manager la a hola ku va yi kota ku linka laha mi kota ku swi twa ku nagaga swinene ebiweni ka this video clip hayi hi khe hi nghenela ka Psycho na mina no hlamala hi this post yeah about of course the video clip my video clip liya ya ku Dr. Joshua Mania before ni hlawusikizo mi sure ni hlamarisa ku what happened because when fika ni cheka the likes lanwa for the first time ever ni fika ni vona Psycho la swi ni hlamarisa ku what's happening like ni swi verify ni swona ku yona Psycho as you can see yaleyo yona Psycho swi ni hlamarisa ku what's happening you support ku Dr. Joshua Mania beefy or kanjani tani swi of course ka nga tirhisana ku swi ni hlamarisa nyana ku what's happening Psycho la why like in that post or maybe it's a mistake a ni swi twisanga kahle a ni swi twisanga kahle ku was it a mistake loko minkarhi yin'wana yes mistake ta humelela ku se na kota ku swi vona ku Facebook masiku lama i nga endla mistake i like if i nga swi langutisanga kahle so a ni tiku yi nga yi like-eni hi a mistake or yo va ku support-eni na because title yi clear ku Dr. Joshua Mania u lava ku yi beefa hlawa so a ni swi twisi kahle a ni swi twisanga kahle ku why yi like Psycho so it's an open-ended matter swi ni hlamarisa na mina was like hi ndeni hinkwaro master team kota ku swi vona ku Psycho ku ndlekeni hi yona la mani hey yeah I'm done very khe tela hi hlavula na mina no hlamala hi post leyi nga fika yi tsala nga tsala ku Mr. Mashaba the honorable wa fika va veka lonkulukumba Howard Mashaba as you can see kwalano so swi nga fika swi ni hlamarisa i ti-comments nyana la I was like okay laha of course a ri karhi a chingeriwa hi timhaka ta vudyela and overall loko ni kha ni cheka laniwa and stuff like that loko mo kha mi cheka kwalano swi fambisana ndlala kwala stuff like that mara guys mo ni kha ni ti vutiseni ku problem yi va yi ri kwihi loko munhu a swi kha swi kota ku va a ti associate na vanhu lava nga na mali va tlhela va n'wi tlhavela i xi yi va yi ri kwihi hi swin'wana swilo leswi a ni kha ni ti vutisa swona ku vhevhele ku chingana lowu murhangaphandle ku a swi tiva ku murhangaphandle yi tshama na vanhu va mali ntsena u nga in overall yi tshama na vanhu va mali vo Minister Mtsenga vo Howard Mashava vo Davula hinkwavo na va ku hala Bush vo Steve Kuri i khale khe swi tiva so mina loko munhu swi kha swi koteka a tlhaveriwa i xi le kwihi so a ni voni reason yo va tlhava kha chingeriwa or a kha a hlaseriwa hikuva se a kha a posta swikhulu ni hikuva i va kha a diya kahle loko ki cheka his profile you can see ku i va kha a tlhaveriwa timali i va kha a tlhaveriwa kha hanya life ya kahle so ma ni voni problem ya swona a ni voni problem ya swona mina vona mhaka leswi swo ni hlamarisa ku wa a ri ku hlaseriweni for what reason a kha a twiwa kahle ka twa kahle mani voni ixi ya swona no wo murhangaphandle no titwa kahle ma swi vona ku vudyela lebyi le henhla njhani a swi vona ku se na Tigwani manjeni and yi hi postelangi a yi zange yi postela Tigwani liya murhangaphandle so loko munhu a kha swi vudyela kha byi endla byo a ni voni ixi ya byo driver na ti A45 letiwa inaku ya Mtsenga na yona mani vona problem ya swona leswi a ni languta ndhavuko swona loko kusuku ro jealous kusuku ro jealous loko munhu a na vudyela a tshikisi sweswi a ti dyela loko vanhu va tsandzeka va nga koti ku va va na capability yo kuma vudyela a hi fault ya vuhlavu no murhangaphandle hi leswo loko ri amukeza mi sika va na ku mi tika subscribe yeah and then from there of course ta khilwa la hi Psycho